IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Impaka mo ni Sangguniang Panlungsod Member John Michael Fariñas, si Chairman ni Committee on Education iti Siyudad di Lawag, kada iti Department of Education Lawag at insentibo iti estudyante nagipagpaset ti Regional Schools Press Conference itay Calabes. Kinunana at iinted ng insentibo ni Mayor-elect James Brian Alcide itay Calabes kat naipaima iti DepEd kas paset tiya pa ng surot dati alagaden di na palabas nga eleksyon. Inlawlawag na kalpasan at idaytaket rumbeng na amayteden kadigiti estudyante ti insentibo kanalpasen at ti eleksyon. Yung muna ti daytaket impakaamo ni Mayor-elect James Brian Alcide kabayatan na ti panagakampanya na iti Calabes ket adadagiti nang salangad kanya ng estudyante gaputa sa anda nga inted insentibo ket nagraduarda pa yan kadigiti pag-aralan. La? Nabasa DJ Sumbat, said ako, di baga, DJ letter ako, kasi naisip ako, intent niya ako, Honorable Brian, I think it was February 25 sa ako, nga, napagsasataan, pero yun muna napagsasataan ako. Ipape na di Sumbat, they're just trying to make sure na kulang politika di pa nang incentibo ni Honorable Brian. I understand that part since DepEd is the national government institution. Tapo, syempre they just want to be partial as much as possible. For sure ako, dapat they opening get cited. Isuna na po since endorsement eleksyonen ni Apo Brian and whatever it may be, I think it's the right time na may really moving every initiative. Siya paset, siya panagasarita ni Sangguniang Panlungsod Member John Michael Fariñas, si Chairman ni Committee on Education. Idol John, mano ko madapat ti maawat da? Agbibingay da DJ 100,000 pesos Idol Bernard DJ nga mismo ni Mayor-elect James Brian Alcide. Uy, nice. Sana all. Edikat no sangapulo dalaing edikat sakti 10,000 da. When Idol Bernard. So, kasi kumamat Apo Brian ay kadigiti press score ditayan mo. Ang katawa ni Idol John. Joke lang. Okay, go ahead Idol John. Damag ito sa Lawag at 99.5 Basin Lawag, Idol John, 15 tatak for